MCA wa wandi ya Buthuguchi West Patrick MUTHURI na WIITI nendi bakwirigira ngui kuma thirikari nene kuritekana ukinyila anto Matûrene WIITI nyuma ya RWARIA rwa KIGINA rwa Finance Bill 2023 nendi bakwirigira ngui nkabo kuonekana kirito Matûrene na kuguna Kenya. Mwandiki wetu Antheto MUTHURI Muriuki na UTARIRIA. MCA wa Buthuguchi West Patrick MUTHURI agweteka gitega kanandi untu bura bakwenda kwambire kimanthige kuri mabarabara ndibathire kuri mabagikira maram nikenda gutigira barabara itathuka alijeja agiteka kuthondeka kwa barabara karimene bara cionthe ta muthiru wategera barabara cio twangirindete barabara nyingi muno lakini ngai kura cionthe cia umira mitaro kwa utemenyenye cia grade kwa uija waste of resources na nandira tukwenda kuthithia turenda at least one grade barabara make sure gukoro maram na gukinyirwa tontu ya tigwe kariu ngai aurage kwegerwa na ndike kaba tuthithetie kilomita inkai ikathithwo bwega igekiro maram igakinyirwa nikena barabara yu ombe ukara egita riraja na ingwite kia twathithia tukome tuketha tutumaira resources cia thirikari bwega na igomba utethia antu uria bakwenda nture MBUNGE augite budget iria thirikari kontikite thaiji igatigire kugura machine nikinde zikomuga kiothe kitho kina machine kunja barabara jethi twekirite mbeca no ntubwa kugura grinder kuongera ndosa na inya equipment inge cia kuthia barabara nikira at least every sub county ithro ina equipment ciayo nikenda tutegetere equipment cietho ciena regembe kana tigania kana bore kana south cement no tweterete the same machine lakini machine ketho ire nyingi kwa tuike every sub county na machine ciayo tukomba kwetha tugitango gikona cionthe at the same time na so inko proposal yetu kana mbecha ira cia budget tukomba kuongera equipment na every sub county ithro in equipment akiwa ati kumnyanikite barabara ile nyingi ciatigire thikari cia matura na thirikari nene tigia mbeca nyingi cia kuthondeka barabara kwa barabara nyingi ni bwirete na ante kumyanike ciiterwe kire national government na ino mbeca iriro nyingi kwa ni bwirete ochoka na mwaka joto na kwithikira muno Buthuguchi West tonto ke barabara ira cia kera ndistira ndironere barabara cia Buthuguchi West nye mote oikirio kwa undenda kuromba MP wetu atutegere au tonto barabara cionthe utenya Buthuguchi ikiri this financial year na ndi wendi bwawe ni ugoti boitia mbetire kitho chikuthuranu chitho chikinyira Matûrene nikenda gutigira WIITI na mbere bukuonekana na ndio ntugoti bura kurukerwe na sheria ni bill na kurukerwe na ndio tutena otherwise lakini mbeche hizi nkuromba itumiro bwega ite nikienda ciombo chokera wananchi batethia nkiripotera urujuma betambuthuri Muriuki.